के बयानो होनो दिखावा नि आनो कमेन्ट खायो बुइनो माहाय के फुनुगै किसा माइबरे फुनुगै नंबो जों माइ हामनायबो जों माइ माने रगन आम तिरगा आम हाया बले आं कुन सब माने काम बगे आं माइ बना रंगो आं माइ बरो आं आमते हिनै वान सुगै मानिया आबं खा कायसा पुइला Hello everyone, welcome back to another brand new video. Kaya ang nomor 3 kam news. Oh news sa mga naman sa ganda ng video na full lagi. Niki besi layer video na siyang lasan ni first news ng ka. Finally sa Prasun Kanti Tiprajwk 100k subscriber complete ng ka. Gasa nung ka Tiprajwk first 100k subscriber complete kanji channel. Gasa na bela ke many congratulations. Gasi ni dinin text and next news ng ka. Sriti bela kan jol sa bini haters no. Because 3 months kang boko sa sort upload ka kya. Bo sort mai bar naman funu ka. Kaya apno no bini haters or bono dikhawa ra kuni comment ka kya. Kaya apno to ibo bini latest blog apni reply rakha. Kita amni saka apni kisa clip na ni ji. Bro ang kaisa short video ria diba mai bor mani mane mai bar na manta pro ke buyano hono dikhawa ni ano comment khayo buino mo haike phunugoi kisa mai bore phunugoi nang basa mai hamnai basa mai mane rong nam tirga am haya bole ang kun shop mane kam bage ang mai bona rongo ang mai boro ang amte hinai wan sugai mania abong kha kaisa pui la mai bor na saka khetawo muito blai tai ulu mai jara kisa phui ke Manota, cái buổi ăn sau mai ra là phui man chạy complete ang le mai bona ni ta mo professional da mai bona kereng di ba ang terus ringnya cái sara kisah punya ni ringnya ba punya ring Mungkin orang kerana makan botam ni saka. Mungkin sini dini tak kisah next news ng ka. Mungkin orang tu sahnya makan Tiprajwk nam pregnant henai. Mungkin bapak ni lebih ni latest blog delivery date chawir ka. Kaya apa ni kisah klip unai ni ji. Norok sang bayo by koima sang ka te delivery bufur honai nai. Angkai Anita book 6 month cholitongo delivery ganga sonography honge 31st December rezaguta angkai doctor ke 2nd January angkai abo saimya khuta body Mungkin orang tu sahnya mana bawa pregnant henai. Bini blog ni bising bini subscriber orang sapayo. Kaya apa nung bini haters bono belas ya pregnant rok ni sana ni. Henai komen kayo. Kaya apa nanti botam ni saka apa ni kisah klip nanya ji. Oh baksa abo kay tam hinay haters no hinmano borok comment kayo asuk to phaya but abo no ang mane gothuk jagata lachia da onte hay blog rinani pregnant hinganga no asuk rena na khay da hinay ano mo to lifestyle blog si Kayang ani nogwang tamu kai dan life tam solitong abrong nugne blena ngai tei ang bo reveal khaigla kamu but norok sai man thakang sai asini no ngai sungbai suka ngang ka bang sai rekha Anyway guys, ini text next news ng ka. Kita tu sahnya mana read blog kisah funny bagi video senamo. Kita puna apno tu yang bini haters orang puna comment kayo. Share hai cover hai ki video senamo. Kita apno tu yang botam ni saka bini kisah klip nanya ji. रीड ब्लॉग्स तो ऐसे तैसे ही काम करते रहते हैं पागल की तरह। बहुत लोग पागल ऐसे तो कमेंट तो करते ही है, तो करने दो। किसको बोलना है बोलने दो, सोचना है तो सोचने दो। हम मेंटेलिटी प्रॉब्लम है थोड़ा, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। Nggih guys, ini bagi asal nang sira news video nanya musim kau channel subscribe kaji. Kita normal malah text next video.